Ndabasuje kandi mbifuriza ikaze muri amakuru ku buryo burambuye. Basuhuza ni Fabrice Mporana nayo. RIB yafunze abakozi ba Ferwafa barimo Kalisa Adolphe Kamarade. Urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha RIB rwatangaje ko rufatanyije na polisi y'u Rwanda ruri gukora iperereza kuri bamwe mu bakozi b'ishyamba ry'umupira w'amaguru hano mu Rwanda Ferwafa barimo Kalisa Adolphe Kamarade wahoze ari umunyamabanga mukuru wa Ferwafa. Ni mu itangazo ryashyizwe ku mbuga nkoranyambaga zayo kuri wa kabiri tariki ya 16 Nzeri 2025. Nyuma y'amakuru aramaze iminsi avuga ko batawe muri yombi abakekwaho ibi byaha bitandukanye birimo kunyereza umutungo, ruswa ndetse no gukoresha inyandiko mpimbano barimo Kalisa Adolphe Kamarade uri umunyamabanga mukuru wa Ferwafa na Tuyisenge Eric ushinzwe ibikoresho by'ikipe y'igihugu Rwanda Amavubi. RIB ivuga yuko ubu ngubu bafungiye kuri sitasiyo ya RIB ya Remera na Kicukiro mu gihe iperereza ryo rikomeje kugira ngo hamenyekane icyaba cyari bateye cyangwa se uko babikoze. Ni mu gihe dosiye ya Kalisa Kamarade Adolphe we yamaze kuba yashyikirizwa ubushinjacyaha. RIB ikomeza iburira abantu kudakoresha ububasha bahabwa mu mwanya w'akazi barimo mu nyungu zabo bwite kuko bihanwa n'amategeko. Kenshi mu bitangazamakuru bigiye bitandukanye bagiye babreaking inkuru bavuga yuko Kalisa Adolphe Kamarade wahoze ari umunyamabanga wa Ferwafa yatawe muri yombi, gusa nta tangazo ryari ryigize riri konfirima rigaragaza yuko koko uyu muntu yatawe muri yombi. Gusa ubu ngubu RIB bikaba bikonfirimye igaragaza yuko Kalisa Adolphe Kamarade wari umunyamabanga mukuru wa Ferwafa yatawe muri yombi, cyane cyane yuko atakiri umunyamabanga hahise hajyaho indi komite ya Shema Fabrice yishyiriyeho. Ibyo rero byakomeje kugenda bihwihwiswa ku mbuga nkoranyambaga ndetse n'amaradiyo agiye atandukanye harimo za SKFM bagaragaza yuko Kalisa Kamarade ari umwe mu bantu bari baramberanye mu ikipe y'igihugu Rwanda Amavubi ndetse no mu ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru hano mu Rwanda Ferwafa, cyane cyane yuko hagiye hagaragara abanyamakuru bakomeye bamurwanya bagaragaza yuko Kamarade ari we wishe Ferwafa. Gusa ubu ngubu abantu biteze ko bareba ko hari icyahinduka muri Ferwafa ubwo abayobozi bitaga yuko bari bayoboye nabi bagiye. Shuti bakunzi bacu, i Musanze polisi yafunze babiri bafatanywe litiro zirenga 1000 z'inzoga bise Muhenyina. Polisi y'u Rwanda ikorera mu karere ka Musanze yafunze abagabo babiri bari mu mirenge ya Muhoza na Muko bafatanywe litiro zirenga 1000 z'inzoga zitemewe bengeraga mu ngo zabo. Abagabo bafashwe mu rukera rwo kuri wa kabiri tariki ya 16 Nzeri 2025 ufatanye n'izindi nzego mu bikorwa byo gufata ibinyobwa bitemewe n'amategeko. Umuvugizi wa polisi mu ntara y'Amajyaruguru IP Inyasi Ngirabakunzi mu kiganiro yajyanye n'ikinyamakuru Igihe yashimiye abaturage bamaze gusobanukirwa n'ububi bw'izi nzoga zitemewe n'amategeko batanga amakuru ku gihe zigafatwa. Ati dukomeze gushimira abaturage batanga amakuru yakorerwa izi nzoga zitemewe ndetse zikangirizwa mu ruhame kuko usibye kuba zigira ingaruka ku bazinywa no ku buzima bw'abantu zinagira uruhare mu guhungabanya umutekano w'abaturage kuko akenshi usanga aho zinywerebwa haba harangwa n'urugomo ndetse n'amakimbirane adashira. Akomeza agira ati abazinywa baba bangiza ndetse bakangiza n'ahazaza habo mu gihe abazikora baba bangiza umuryango, ariyo mpamvu bafatwa bagahanishwa ibifungo nk'uko biteganywa n'amategeko. Akomeza avuga yuko kandi nk'abanywa iyitwa Muhenyina by'umwihariko muri utu turere by'umwihariko ndetse n'izindi nzoga zigiye zitandukanye harimo akawiki, igikwangari, umumanurajipo n'izindi nzoga zigiye zitandukanye, izi zose zigenda zigira ingaruka mu mibanire n'abaturage ndetse by'umwihariko n'ingomo zigiye zitandukanye mu baturage kuko izi nzoga usanga zingurana abantu benshi iyo bazinyweye nta mahoro aboneka mu ngo zabo cyangwa se aho bagiye usanga barangwa n'urugomo. Ariyo mpamvu polisi y'u Rwanda hagurukiye kurwanya ibikorwa nk'ibi ngibi byo kwenga inzoga zitemewe. Ati abanywa ibiyobyabwenge byuzuza intege usanga zibagiraho ingaruka, kubyimba amatama n'ibirenge ndetse no kunanirwa gukora bibateza imbere ndetse zikanaba intandaro y'amakimbirane ahora mu bazinywa ndetse no mu ngo zabo. Inzoga zitujuje ubuziranenge bafatanywe zamenewe mu ruhame n'abaturage babireba ku bufatanye na polisi ndetse n'abandi bagiye batandukanye n'ubuyobozi bw'umurenge wa Muhoza. Abo bose bari bahitabiriye kugira ngo babashe kuba barwanya izi nzoga abaturage babo benga zitemewe n'amategeko y'u Rwanda. Kenshi usanga banyweye izi nzoga usanga hari amakimbirane adashira, ariyo mpamvu polisi y'u Rwanda ishishikariza abaturage kujya batangira amakuru ku gihe mu hantu bamenye bakora izi nzoga z'inkorano.
Muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika amakuba arategereje ku bakozi bishimiye urupfu rwa Charles Kirk. Visi Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika J.D. Vance yatangaje yuko abakozi bose bagaragaye bishimira urupfu rwa Charles Kirk bagomba gukurikiranwa n'abakoresha babo. Visa yagize ati bashyire ahagaragara kandi muhagaragare mukoreshe ibyanyu. Yongeyeho ko Amerika itemera ubugizi bwa nabi bishingiye kuri politike. Abakozi birukanywe cyangwa se bahagaritswe mu kazi kubera kwishimira urupfu rwa Charles Kirk barimo abapiloti ndetse n'abahanga, abarimu n'abakorera mu nzego z'umutekano. Vance afatanyije n'abayobozi b'abarepublikani biyemeje kwirukana abakozi bose bagaragaye bishimira urupfu rwa Charles Kirk. Umwe mu bagize inteko ishinga amategeko yo muri Florida, Landry Finn, yavuze yuko azashyira imbaraga ku kwirukanwa kw'abakozi bishimiye urupfu ndetse bamburwe n'ibyangombwa birimo ibyo gutwara imodoka ndetse n'iby'akazi ndetse n'ibindi. Umwe mu bagize inteko ishinga amategeko Nancy Mace wo mu majyepfo yo mu mujyi wa Carolina yasabye yuko bakuraho inkunga leta y'ibigo by'amashuri by'umwihariko bitazahagurukira abakozi bameze gutyo bishimira urupfu rw'umuntu. Charles Kirk wamenyekanye nk'impirimbanyi y'intekerezo zishingiye ku gusubiza Amerika uko yahoze, yanashinze umuryango wa Turning Point USA ndetse yishwe arashwe kuwa 10 Nzeri 2025. Icyo gihe murabyibuka yuko perezida w'iki gihugu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump yababajwe n'urupfu rwiwe rwa Charles Kirk, cyane cyane yuko yari umwe mu bantu b'inshuti ziwe z'akadasohoka. Charles Kirk urupfu rwe rwaratunguranye bitewe n'uko yarashwe arimo atanga ibiganiro muri kaminuza. Umuntu utaramenyekanye izina icyo gihe yaraje aramurasa, biza kurangira Charles Kirk ahita apfa. Byahise bituma rero ubutasi bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika bwahise butangira gukora iperereza kugira ngo bamenye icyateye urupfu rwiwe ndetse n'ababyihishe inyuma, cyane cyane ko Charles Kirk ari umwe mu bantu bababaje abantu benshi, harimo na perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump yari n'inshuti yiwe y'akadasohoka. Rero Charles Kirk byarangiye rero yitabye Imana. Ibintu byavugishije abantu benshi batari bakeya ku mbuga nkoranyambaga bibaza icyaba cyihishe inyuma cyatumye Charles Kirk araswa kugeza ubwo apfiriye mu ruhame. Gusa ubu ngubu nta muntu n'umwe uramenyekana ubyihishe inyuma. Uko bigaragara n'ubwo hafatwa umuntu wamurashe ashobora kuba ari izindi mbaraga za politike zibyihishe inyuma. Ibi biri kuba mu gihe perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump ari gupromotinga demokarasi ku bindi bihugu ndetse no gushaka gukemura amakimbirane n'ibindi bihugu bigiye bitandukanye, harimo gukemura ibibazo igihugu cya Israel kiri kugirana n'ibindi bihugu bigiye bitandukanye, cyane cyane ko byagiye bigaragara yuko Israel ikomeza gushotora ibindi bihugu harimo Qatar ndetse na Iran n'ibindi bihugu bigiye bitandukanye, harimo no kurwana n'uyu mutwe wa Hamas. Ibi byose rero igihugu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika byabyijanditseho mu rwego rwo kugira ngo bakemure ibibazo, ndetse Leta Zunze Ubumwe za Amerika igihugu kitagendera ku mahame yacu bagaragaza yuko nta demokarasi zihari. Gusa abantu benshi bakomeza bibaza impamvu impfu nka ziriya ziba muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, umuntu akaba ari gutanga ikiganiro akumva ararashwe, bakibaza niba wowe haba hari demokarasi kandi nyamara haba ibintu nk'ibi ngibi. Ibi rero abantu b'abasesenguzi bagiye batandukanye mu bya politike bakomeje kugenda babyibazaho, bakagaragaza yuko Charles Kirk ashobora kuba yarazize impamvu za politike zitaramenyekana. Nshuti bakunzi bacu bararikira amakuru ya mukanya, ngibategura amakuru nkabagezaho. Ndi Fabrice Muranayo, ndabashimiye.